Mana pas? Ah, ngan sir. Kenapa baju ang di rumah? Kemana baju ang? Kita kata ini. Hei, hei, Lelok lah teh. ang danga lah orang gaek mengecek. Dan bertanya angannya aja. Apa teh Baca, ada nak ngecek teh ya? lo kan kami tak biti dan batang emosi lah mau de kuro-kuro kena gigi lintah deh. Sabar lah kete emosi-emosi mode itu ba alo caro wak ka mangecek teh. Wak banyak masalah wak teh emosi teh.